mwongeye kwirirwa abakunzi b'icyotero cy'imikino ni ba bahungu banyu bagarutse mu isura nshya cyane nk'abandi Clement nk'ibisanzwe aka Leki mu rubuga rw'imikino tukaba tuje kubana kugira ngo tubahe byinshi bitandukanye. Ikirere ni cyiza rero nkaba ndi kumwe n'umuhungu wanjye akaba yaje yiteguye kubabwira ibyo bita kubasobanurira icyo bita umupira imva n'imvano mu mupira ibyaraye bibaye n'amakuru bari gucaracara. Reka banza basuhuza ariko mubanze mwumva uburyo aba yamanutse ameze fresh. Abakunzi b'icyotero cy'imikino twongeye twagarutse mukande subscribe share na comment. Amazina yanjye ni yayandi ntajya ahinduka ni Aime Safi Munezero. Mudukunde tubakunde tubahe ibintu byanyu tubakore ibintu byanyu. Iki cyotero cy'imikino twongeye twagarutse sport update amakuru menshi agezweho mu mikino arahari yabaye Champions League, UEFA Europa League ndetse na Premier League izagaruka muri weekend. Mbese match zirahari nyinshi Clement, match ni nyinshi cyane ariko reka mbanze abanyarwanda bararyohewe muri no miss cyane kubera ibintu bya Tour du Rwanda ngigara abantu bari kuri nyonga ibintu bigacika. Nabonye narebye hari amakipe ari kugundagurana, hari ikipe yo muri Israel bita ngo NSN. Iyo kipe ifite abakinnyi ifitemo umeze gutya abameze nk'umumotari araryunamira ukagira ngo ni nk'umumotari ubundi agafatira bakanyonga. Nibo bari gutwara ama etape muri Tour du Rwanda imeze neza ngo hari utuntu bita ngo arakadasi. Ubundi igare ni ikintu kiryoha ku bantu bazi kurisobanura. Tuzabashakira nayo amakuru meza cyane yerekeranye n'igare n'uburyo barisesengura. Buri igare bisaba amakuru yatari gusobanura igare wumvise uburyo umuntu ngaba yarubundara yo kugira ngo umuyaga utamutwara utamusubiza hirya. Bararyoheye cyane abanyarwanda kandi twongera gushimira n'igihugu ku bikorwa remezo iba yatanze. Abantu bose iyo baje mu Rwanda bashimira igihugu ku bikorwa remezo cyubatse cyatwubakiye nk'abanyarwanda. Bongere bakore ibyo bita Visit Rwanda tuyamamaze, abantu basure igihugu cyacu barebe ibyiza bigitatse. Ati rero mu makuru y'uno munsi twabashakiye turahera kuri Champions League yarayibaye. Byari bicika amakipe rwose yari yitezwe ko aza kuhita akomeza mu cyiciro muri kimwe cya munani ariko aza gutsindwa bitunguranye. Harimo ikipe ya Borussia Dortmund ngo byagenze bite? Byatangiye kare cyane saa moya niyo match yari itangiye kuri stade Atlanta. Ikipe yitwa Atlanta Bergamo yo mu Butaliyani ifashe ikipe yitwa Borussia Dortmund igitambika ibitego bine. Abantu bose batungurwaga rero. Atlanta yabifashijwemo n'umusore bita Skamaka. Atlanta yaje yiteguye ikipe ya Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ishobora kuba yaje yiraye izi ko ije gufata amanota yitwarira nk'utwara imizigo, ariko isanga abasore wagira ngo bameze nk'imvubu, babandi baba bameze nk'imvubu zishinyitse zishonje, bayisamiye hejuru barayikubita umupira bigeraho bashyiramo Borussia Dortmund iza gukora amakosa bayitera penalite y'igitego cya kane. Njyewe mbona ko ikipe ya Borussia Dortmund ishobora kuba yaje yiraye. Ikipe ya Borussia Dortmund yiraye cyane, yumvaga ko nyine ikintu kizanye ikintu gikomeye yakora bati rwose dutsindwe ntidushiramo difference y'igitego kimwe n'ibirenge bibiri, ndetse ikazi kavuga ati dushobora kuza tukadefanda tugacyura draw biroroshye cyane. Ariko ikipe yitwa Atlanta ntago ariyo njyana yari irimo, yaje ishaka intsinzi ivuga ati uko byagenda kose. Kwa Paris Saint-Germain ngo byagenze gute rero? Paris Saint-Germain nayo yagufatiraga ikipe bita AS Monaco yitambikamo, byaje kunganya ibitego 2-2, ariko Monaco yari yanabonye ikarita y'umutuku, yaje kubona ikarita y'umutuku ariko iragumya irakina iza kunganya ibitego 2-2 na Paris Saint-Germain, biba aggregate y'ibitego 5-4. naho wumva ko ikipe ya Monaco iyitaza gukora amajabu ngize kubona umutuku yari yatangiye kwataka ikipe ya Paris Saint-Germain, nayo ubona ko isa nkaho iri gusubira inyuma, ntabwo karibure yari iriho. Matariki winning abakinnyi bari bafite season yashize kubera ko batwaye ibikombe byinshi bitandukanye, ubona ko yagiye isubira inyuma. Ese ubundi ikibazo uri kubona gipfira urebye ikipe ya Paris Saint-Germain sezishize yakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Abakinnyi bakoresha imbaraga bumva ko ubu nta kintu bahatanira bavuga kuko abakinnyi ibikombe byose ubushize bati zirige turayitwara, championnat twarayitwara,
dutwara FIFA igikombe cya Intercontinental, mbese bavuga ngo batwara Super Cup, batwara igikombe cy'umwami, mbese ibikombe byose mu Bufaransa baragiye baraterura, no muri zirige baratwara, batwara Super Cup ya zirige, mbese ntabwo bavuga ngo bafite inyota yo gutwara iki gikombe, kuko umwaka ushize baragitwaye kandi ndetse n'abagitwaye bose nibo babanzamo, keretse umuzamu nibo bahinduyemo, naho 90% bw'abakinnyi nibo babanzamo barananiwe. Ubona ko ikipe ya Paris Saint-Germain, ubona ko nyine yahinduye ibintu, mentality yayo yarayihinduye, kubera ko Paris Saint-Germain urebye neza iyaba ari ikipe ishaka kugumya gufightinga no guhangana ku ruhando mpuzamahanga, ntabwo yakabaye yarekuye Donnarumma ngo ayicike, kuko Donnarumma ni umuzamu mwiza, umwe mu beza dufite hano ku isi, akaba yaraje kwicika akajya muri Man City, kuko iyo baza kuba bafite inyota yo kuzakomeza gutwara ibikombe ntabwo bakabaye bararekuye Donnarumma. Ariko ikindi kibazo mpamye, abakinnyi ba Paris Saint-Germain bashobora kuba bananiwe kubera gukina imikino myinshi, akaba ariyo mpamvu ubona ko ntabwo bagifite imbaraga, nyine amasozi zabo zishobora kuba zarajemo zikananirwa, ubona ko nyine nta mbaraga bagifite, nta nyota bafite. Noneho match yakurikiyeho ikipe yitwa Juventus yakiriye ikipe yitwa Galatasaray, ngo byagenze gute? Iyi match yari match iryoshye, ariko ino match yari irimo ino match yari iryoshye cyane, yari irimo ikintu bita ishyaka. Ikipe ya Juventus yateye umupira, njye ntabwo nari nzi ko Juventus iri gutera umupira, kuko Galatasaray umukino ubanza Galatasaray yari yakinnye neza irusha n'ikipe ya Juventus ibitego 2-0. Ikipe rero ya Juventus yaje ivuga ati homba ni homboka, mu gice cya mbere yamaze kubona igitego cya mbere, ariko bagitangira igice cya kabiri umukinnyi wabo rwose abakorera ni nka majabo, rwose akora amakosa ya feke, baba mutambitse ikarita itukura, hariya bari amakosa akomeye cyane. Ubushyize ikipe yawe uyivuze ngo muyikubite mu cyico muyirangize. Ariko Juventus nubwo yahawe umutuku yaje ikomeza domina umukino, irazi kuramo ibitego 3 bari barayishizemo, igira muri extra time birangira akagozi gacitse nk'ikifire yahawe kacitse. Nyine nibyo ndimo nkubwira, nubwo Juventus noneho tekereza iyaza uno mukinnyi wabonye ikarita y'umutuku bamwita Rory Kelly, iyaza kuba gukorera nyine, urumva iyo ataza kubona ino karita, urumva ikipe ya Juventus byanze bikunze bishobora no kutaba bitari no bugere no muri extra time, ikaba yatwaye umukino hakiri kare. Ariko akagozi kaje gucika ibifashijwemo n'abasore nka ba Victor Osimhen, baza gutsinda ikipe ya Juventus, bayikubitamo ibindi bitego 2 muri extra time, bita ibitego 5-2. Ikipe ya Galatasaray ibayikomereje muri kimwe cya munani. Indi match yari karundura, indi match abafana bari bateze amakipe, abafana ba Barca bavuga ati ikipe yitwa Real Madrid uyu munsi ntitaha ntiwucika. Ikipe yitwa Real Madrid yari yakira ikipe yitwa Benfica Lisbon. Ikipe ya Real Madrid yakiraga ikipe ya Benfica Lisbon kuri Santiago Bernabeu. Ino match yari yakomejwe n'ibintu bigera kuri 3. Icya mbere yari mentality y'abakinnyi. Uribuka ibyabaye ku mukino w'abandi. Prestine yavuze ngo yakoze ronda ruhu kuri Vinicius, batuma banamubaninga match imwe, ubwo iperereza rikomeje kugira ngo barebe ko niba hari ibihano bamwongerera, kuko bavuze ko ikintu kironda ruhu kimufashe bamubaninga imikino 10. Ikindi kintu icya mbere cyari mentality, icya kabiri byari ishyaka ryo kurwanirira umukinnyi wabo nka Vini wakorewe iryo ronda kugira ngo bereke Benfica ko Real Madrid ni ikipe nkuru kandi ishobora gusurvivinga mu bihe badafite na umukinnyi wabo kizigenza Kylian Mbappé, bo bashobora gusurvivinga bagapushinga bakaba batwara amanota 3. Ni nako byaje kugenda. Vinicius Junior nk'umukinnyi washakaga kwereka abanya Benfica cyangwa se abanya Portugal ko bashobora kuba baramwibeshyeho, aza kubaterekamo igitego cyaje no kutanga akazoza kuri uriya mukino wa Real, aza kubaterekamo igitego cyiza cyane. Benfica irasurvivinga igumya guhatana, ariko bayiterekamo ikindi gitego cya 3 itaha gutya.
ikipe yitwa Benfica Lisbonne yatunguye cyane kuko nayo yakoresheje imbaraga. Urebye nk'abantu twarebye match wabonaga uburyo Benfica yakoraga amatransition yihuta, amatransition ari rapide, ariko nyine ikipe yitwa Real Madrid ari ukuntu ari bro yapanze mediane nashamo Kamavinga, Chouameni na Arda Güler, uburyo nyine umuntu witwa Kamavinga na Chouameni bari begeranye n'abantu akiri yakoresheje aba numero 6 babiri, holding midfielder babiri, ashyira imbere Arda Güler na Vede, ashaka stability muri mediane, yashatse nyine stability ku buryo bari buze kurusha hagati Benfica. Wanabibonye ko kiriya cyaje kuba ikibazo iriya match yanteye confusion yo kwibaza ibibazo byinshi. Wabonye ko hari amakosa abakinnyi ba Real bagonganye inshuro ebyiri, nuko wenda Rudiga ameze n'akasamutwe akomeye cyane, yagonganye nabwo n'umukinnyi mugenzi we amukubita ivi mu gatuza, amukubise ivi mu gatuza asa nk'umuntu waheze umwuka, ahera umwuka, ariko birongera aza kuzanzamuka. Nanone icyo kibazo hatarashira n'iminota 5 kirongera kiba hagati mu kibuga, Raúl Asensio agongana na Kamavinga. Raúl Asensio aramanuka akubita hasi agatuza, ahera umwuka, bamuvanamo. Abantu bazi CPR mwabonye ko abantu mwizi ibintu bya siyanse basi bakoresha ibyo bita ABCD, airway. Ikibazo cyabaye hagati ya Kamavinga na Asensio, Raúl Asensio. Match ya nyuma yashoje umunsi ni ikipe yitwa Bayer Leverkusen yakira ikipe yitwa Olympiacos, birangira banganyije ibitego ubusakusa. Match rero ubwo zirige birakomeje, inzira igana iyo bita Budapest, finali zabera Budapest. Amakipe rero ukuntu azajya tomborana ukuntu bimeze, inzira Budapest ni muri Hungary ewana abantu ukuntu inzira zimeze. Ikipe yitwa Chelsea na Barca zifite amahirwe yo gutombora ikipe yitwa Paris Saint-Germain cyangwa Newcastle. Hano ngewe ndumva ikipe ishoboka hano Barcelona ishobora kuzabona n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri munsi, nubwo Chelsea mbona ishobora nyine ari ikipe ebyiri zo muri nuza, ntabwo hano muri kimwe cy'umunani babigenderaho. Ikipe ya Chelsea ishobora gutomborana na Newcastle cyangwa se igatombora Paris Saint-Germain, Barcelona igahura na Newcastle. Ariko nge nifuza ko Barcelona yahura na Paris Saint-Germain bakatwereka umukino mwiza, nubwo Paris Saint-Germain mbona yasubiye. Paris Saint-Germain yasubiye inyuma cyane, urabona nta mbaraga nyinshi bagikoresha. Urabona ikipe barakina, ikipe iraza ikabona imitego 2, ikayibona imitego 3. Ntago ariko seze ishize yari imeze, ikipe iraza ikabukubita hakiri kare, match karangira hakiri kare. Nuko undi mukino ikipe yitwa Liverpool yo na Tottenham ishobora gutombora ikipe ya Galatasaray cyangwa se Atletico Madrid. Aho ngaho ni ikipe yitwa Liverpool na Tottenham ishobora gutombora hagati ya Galatasaray na Atletico de Madrid. Liverpool na Tottenham, ariko ubuse zizazamuka aho ngaho ndikumva n'ubundi ikipe zo mu Bwongereza zijya zipfa kudomina, ariko aho ngaho ni Liverpool na Atletico. Ikipe yitwa Real Madrid ishobora gutombora hagati ya Manchester City na Sporting ndetse na Bordeaux cyangwa se Bordeaux. Ikipe ya Real ijya yigirira umugisha, wabona iguye kuri Sporting ikanayitsindira hejuru. Abatoza ba Real nimugoroba wa match kirangira, we na Kutu wamubajije interview bati se urabona mushobora uzatombora Sporting, bati turabizi rwose ntago byadutungura, ni Manchester City turanayiteguye kuko na season niyo kipe bahuye ko baba bafite ubwaje bamaze like season zibaye 5 ziri consecutive, City na Real bihura kimwe cya 4, kimwe cya 8, kimwe cya 4, inzira ari imwe badacikana. Nubwo Real ari nkuru, ariko handi huye na Man City nkeka ko byaba ibindi aya ni ibindi. Ikipe yitwa Bayern Munich na Arsenal ishobora gutombora ikipe hagati ya Atalanta na Liverpool. Ikipe yitwa Bayern na Arsenal batwere Arsenal iramutse na Bayern yaba ari finali ibaye kare. Oya, Bayern na Arsenal ntago zatombora nuko mu nkangari imwe. Ishobora gutombora ikipe yitwa Atalanta cyangwa se Liverpool. Hagati ya Atalanta na Liverpool izo Bayern ziratomboramo, zizakora n'imwe muri yose. Ikipe yose yahura na Arsenal izabirya, ikipe yose yahura na Bayern imeze neza, ifite attack. Bayern imeze neza, iyo bita ngo unstoppable attacking.
Iyo ni icotero cy'imikino mudukunde mukande follow subscribe share na comment amakuru tujye tubahera ku gihe. Hasta la vista. Hasala.